may ito nga sinabi na itang Department of Water Resource Management. Sabi na, ang tubig ay kasing halaga rin ng pagkain. Kailangan nating tiyakin na may sapat at malinis na tubig para sa lahat at sa mga susunod na salin lahi ng Makayan. So, ing panikwana na may pasar ni itang batas para ketang pamagbuo ketang Department of Water Resource Management. Ini direktamenting epekto na nini kanyang kareng local water districts ang popakaretang utility providers kalupa na mo ng Prime Water Infrastructure Corporation. Ang popakaring LGUs at syempre kaya beta na itangking households ne. Itang kasi bala mo yung maliliari kaya katamo yan, may kakakrisis na kaya danom. In fact, sinabi na nini kaya tang kapila na ito several months ago, wari may ka-coverage kayo naman kanita na sinabi na ng presidente at yung krisis kaya danumanan. At ini uling bala mo, timo keti, kaya ning lugar tamo, keti na mo kin San Fernando, for example, itang pamanyipsip kaya danom. Pamanugsek king danom, pamanyayang king danom. O rendetang dapat lawen, tang nung makanano, marereplenish. Kasi bala mo, tuturing ding danom na alang kapupusan Eto to Kasi as early as, balo nung nanumban mo, 2007 yata, may ka pamag-aral ng JICA tungkol kanyan. Nasasabihan da, delikado yung Angeles ang point San Fernando. Uling, malapit miras ketang puntong magrasyon nanda uling kagigisan madideplit ya kasi. Metong itang gewa ng special report ating Jenna Lumbang. Warning ka sa tingin ka subsidence, land subsidence, sige. Dulbuging Gabon, uli siyempre, sisip-sip kapin naman king lalam king lalam Gabon. So yung malalari, may bababaya. At kakakitaning immediate impact na nini, ang timo kay ring bandang south, detang coastal area. Makayan, atin yung pintalan, dakal ya pintalan, pero metong ka rin maging remarkable at tatandanan po as of now. Itang kimpandaras ating lugar ka rin na talagang kukwento ng Kapitan Edsel, kanita kanuan, ating bomba kaya na, ating posuan. Wari, akit may itang video, itang poso, yung kata sa katas. Pinda. Okay, ba't na ngayon yung makanyaning milyari? So, metong yarin ka rin siguro dapat itang Department of Water Resource Management na amanwan. Ba't ikatamo naman, Kenny? Dakal tamo akakwang reklamo. Manibad ka rin subdivision. Miyaliwalang water supplier na kasi diba rin, balang subdivision, naman mo makadugtong ka rin local water district din. Kaya lang private supplier, makanyan. Mag-message lang kaya katamo na matsura ka ng kalidad din mateda balo ka rin. Siguro, ining susubong da ngayon na Department of Water Resource Management, metong ya ka rin tutukan na naman, itang makanitang pisa sa palyari o kaya mapalyaring atin yung taong yan napayadi na obra Malyaria naman ito. Pero ako Chison, atalok yung gamo naman ito maging convention da ring asosasyon da ring irrigators kay ni Central Luzon. Kay ni San Fernando Mera patitan minarap ka rin ng focal person ng NIO o yung administrator mismo, yung Engineer Eduardo Eddie Guillen. Ingamano na kasi wala mo ayal benke sige. Ingamano na Chison, yung tutuna na tamo problema sana in danum. Nung sakali man mo retang flood mitigation project magsilbi lang water impounding o area. Mupin, yung malalyari po ka, lulto, wala mo itang parochial system. Anya, yung maging problema, lakwan, Presidente Marcos Jr., yung Department of Agriculture, uling atin lang kanya-kanyang imperyo, reng distrito. Ang po mo naman din pong mag-identify project. Anya, Jason, ketang napon na maging convention damo naman meeting da rin ng LCP. League of Cities of the Philippines. So sabihin na, sana walk your talk nga. Pisa sa walk the talk. Ketang, anong kay, Mayor Rama. Ketang pisa sabihin na, corruption. Kasi, sige, at nakasantig retang programa yo, makanano yula execute, makantala, buri mo naman sabihan. At nito na, kita may nga labasan na pa noon, viral at sasabihan na namo ng mga Baguio City Mayor Magalong, nung namin nga kakit ng sistema kayong kasalungsungan. So, kita nang ibalik kitang water impounding area, nung makananyo itang execution
convergence kanu menu bat ang kening DPWH ang gana kening NIA. Perfect. Sana kanu Kapaka ng anapang karakal kasi dapat pisabyan oneng siguro kaya tutuki balikan tala pa rin kasi dapat naman metong-metungan tala rin naman dapat itang mayari in so na parumingguyan pisasabyan kay bata kalingwan da nereng memalen dapat naman pabanwayan pisasabyan yan baka nita lalawenta mo no makanano yang mag-developin nung makanano dong didinan no address didinan pansin no address detang mga issues sa sinabi at pengako na kasi bala mo rengaliwaki ni pengako na di ba so dapat sabi natin Professor Grace Hammond kailangan balo tala rin pengako at salamat nung sinabi nila kasi atin tamon singilan kay yanan okay ay buriken puntalan ni tangketang education kasi mawulaga ay ni baluta naman ng edukasyon, may itong yakaretang lisensyada rin memalen para mitigpola keng kasakitan. May itong yamong means para ma-alleviate yung karelang poverty. Sabi dapin po, tang kaluluya yung tao nang may kapag-aral ya. Datang yung panahon, may kamasanting yung obra. Itang kayang paintungulan. Das na. Ngayon siyempre, Vice Presidente yung kalihim na ning kagawaran ng edukasyon. Alangaliwa nung yung Sara Duterte. Ing ikit ko obserba ako kening SONA, sinabi niya mong presidente ing matatag. Itang matatag program ng Sara Duterte. Itang sinabi ni itang learning recovery will be at the forefront of our education agenda. Nakasilinto na maragulya epekto kaya katamo ing pandemya, karetang performance na ring learners. Of course, bayo itatin ang education crisis, pero bala mo, lalo lang may apektuan, meging lalo lang megbaba kalidad deng yung kabaluan da rin kaya katamong learners o anak Then shortage of classroom, sinabi niya naman, kaya sinabi na itang hybrid, high-tech learning, po itang climate ready and disaster proof. Pero ini, better said than done. Kasi baluta naman. Anti kanya, nistong oras sa Mika Bagyo, super typhoon, etc. Talagang masasakripisyo rin classrooms Talagang ang gaman ngayon magin lang evacuation center din classroom. So, lawen tayo ta. Jason, dagdag kaya mo kitang pisasabihan na nanong dapat may balik ka rin OFW na may labasan. Ang ing topic, itang mirinan lang abalere ning memalen kitang pamagpasinaya kening metong hausandang pabahay kay ni Ciudad San Fernando. Metong yung kareng inamano ng Pampanga Vice Governor Liliananay Pineda na mo tao kay ni Ciudad San Fernando retang midinan benepisyo uling kem Pampanga dakala ring OFW namumuli ketangaman mo alalan tipon yung peka masakit alala pambalik Itapin. Masanting nga bagay naman, yung manalakad lang mga housing projects pero metong dapat ma-address mo naman at inidimdam kaya kang Mayor Vilma Caluwaga, nanti mo kaya ni San Fernando grabe na yung traffic kailangan lawen dyan naman deng access roads. Detang alternate route sa Ausanda para bang kanita, tamo bala mo. Kasi in traffic, makayapekto yung ekonomiya mo naman. Ay, karakalta mo dapat pisabihan at karakalta na pisabihan at kulang pa yung kaya katamong oras. Dakal pa kasi alimi pisabi at pa itungkol kayong illegal drugs, itang camping, itang amnesty to rebel returnees. Eko pumigaga nakakarendarat ang pang episode na ning Bawalin Chismis Kansonya Soto, pisabihan tala pa, kalupa na po nin sinabi ko. Naman mo metong mong episode pisasabihan ing SONA na ning presidente. Dapat tuki-tuki at dapat pabanwa may pisasabihan. Pablasang ing agendang sinabi na ning presidente. Pampabanwa, naman mo pang metong mong Aldo o pang metong Domingo. King lagyo na po ning dareng kaya kanakong kayabi Justin Dizon, ni Paulo G. Santos, ang Popayliana Kanilaw. Ako po yung Sonia Soto, dakal pong salamat kay kayungan. Salamat king kaya kayong pamagtutok king Bawaling Chismis, kan Sonia Soto. Abayan nyo kami ka rin, tutukita mo pang pamagsuri at pamaglino
kareng mani mo ng balita king Labad Kapampangan at Central Luzon. Pasibayo po, ako po yung kay Kayun Talasuyo, Isonia Soto, at in pong pusong Makabalen.